Simba soon to your tifchi. Nyakpa number nigga avese. Man she ungwana avese hen tashan ukase television. Siso ton yane. So baba was te wase. Kwamo Professor J.T. Oka. Kaun walu the first professor of TIV language. Naha baba se suza van. Hen tashan ukase television nya. Naha mo mlula mene. Kayira me kurane wako. Ngu henva okuto wa Michael Tule. Unechi kane yira on eri gojila. Aye. Baba I'm so pishi. Mokpa on the wasi yangi nyane mbazu wa shewe mungu wa kuti jegande. Mo mungu wano tulezege. Kamo kaira egboji. So pishi. Aka siba hinewe hen obatavun abesiga. Hachu. Si ungwa. Unge tia da kwa pishi shako ti wakati pishi kwa. Konge nenge hinge ne ofe na ha ka wenge kwa. Yomba hinge mbamba kra sono waro ta daga. Na ha nya babusila malama be. Ma ko hi o so opine wo tai wange. Hinti o TV ruki ya hen ma ka won tata chichi ya. So pino me o se ha mimi yo. Zwati ta ha won chi ngu mom te. Zwati ngu mom te. Alo zaha maji hepelu tibia ulamyo. Akav ko ulamela. Aka makbe te ke zwati peke be mposongu hen shin hela yo. Nem teso kyaw. Shine tiv mbala bufa ungelen Kwagh. Bufa ko spellinga. Ba hipe yange ba orun kwa. Ishembeli o alukela toya. Shimbeli de kulen la. Bagene buwa aonde. Aondu. Aondo. Na ha ka onka amakwe mamalu jela. Bachi ma gama bibilo ya yange vanenge do singele na ka ne vo. Sulungele se aondo ye. Ka hela tsega songe. Songu. Onuv. Onev. Onov. Na ha nenge ilu ola se kwa miye. Ka ko ya nongolune ka major thing kidwa major kwa kidwa ti kinkposo jela. She timba gene ka shetioki luya ka ele. Na ha ka ama chikushu na kwa alo za ha maji kwa ada kwa yo ufati ufan ko yela. Alo kako una waso uwale kwa boko uzuami. Bwe se na ha still zuwa wasa ngumo.